Kadırbayev Aytmabat Yektibayev başbuğların jenekçileri Jana Oş Oğuz'un jenekçiliğe şartlar verildi. Ol çağır, boşluk verildi. Kutlukta üçün söz Oş şarının beri Kadırbayev Aytmabat Tentibayeviç'e verildi. Mekendeşler, kadırlı meymandar, bugün ordolu Oş yergesi kuanıçka, şattıka bölünüp şaardıklar, jana şaarыбыздын meymandarı kılım karıtıp kut darıgan Kutman şaarыбыздын günün açık manay jarık yüz menen belgilöge çoğuluşup olturuşat. Oş şaarının günü Katardağı jönököy mayram emes. 3000 yıldık tarjımalı var, taqdırına tuş kelgen tarıhtın dalay oş kıyıştарын başынан ötkörüp, anın jakşılığına kuvanıp, ıssık suğuna çıdap, arnamusluluk menen jеңип kelgen ak niyet, emgekçil, ынтымактуу elibizдің ıyık mayramı olup esepteler. Oş şaarının mayramı oştuktarga gana emes, bütünдөй өлköbüz üçün de özgöçö gün, özgöçö mayram desek жаңылыштык bolboyt. Antkeni Oş şaары өлköbüzdün түштүк борбору катары Kırgızstan'dan çeginen sırtkarı bütünдөй borborduk Azia meykindiginde özgöçö orunda turgan sayasi, ekonomikalık jana madani borbor özünün geografiyalık özgöçölügüne baylanıştı çıgış menen batışты biriktirgen Uluu Jibek jolunun toğumundagı maanilүү tүйүн bolup eseptelet. Sözümdün ayağında urmaktуу mekendeşler, dagы bir jolu sizlerdi Oş şaarынын günü menen kutlukta ar dayım жергемизде тынчтык, элибизде ынтымак, биримдик, достук, салканат kurup, өрүшүбүз кеңейип, өркүнүбүз өсө беришин каалайм. Жараткан жакшылыгын аябай, ордолу Ошубуздан оомат кетпесин. Майрамыңыздар менен кутмандуу калкым. Ordolu Oş şaarыбыздын майрамын белгилеп турабыз. Бұл күн өткенге селеп салып, келечекке көз таштап, бүгін келген Кыргызга кошо түрдүү улуттарды койнуна батырып, нечендеген тарыхый окуялардын күбөсү болгон шаарыбыз көркүнө чыгып, келген коноктордун кучагын жайып, тосуп алып турган кези.
Kelebek Çağı'nın asmanın aldığında durup bağırdığımızda bu Osmanlı uçunda bir ülkemizde ikinci parmağını bulmalı. O saatin günü berekesi bilen cildimden kutluktayım. Hürmetli mekandaşlar, Kelebek Çağı'mız bundan da koz, bundan da körkör, büyük, carık olup önüne versin. Yaratkan düğüne tırıştık, yekeniz kırısın dımak, şaharınıza bereke versin. Şaharının sonsuz carık, muannayı caydarı, geleceğe denk olsun, kömür burganlarına çok rahmet. Мы в Генеральном консульстве с большим удовлетворением и радостью наблюдаем, как динамично развивается город. Отрадно, что в этом есть лепта и Российской Федерации. Имея в виду вчерашний запуск эстакадного моста, который был возведен при помощи российского финансового гранта. Уверен, что этот мост станет одним из символов плодотворного сотрудничества России и Кыргызстана. Впереди у города масштабное свершение, реализация амбициозных планов развития в качестве культурно-исторического центра, совершенствование городской транспортной, информационно-коммуникационной, производственной инфраструктуры, сферы образования и медицины. Уверен, что, используя преимущества взаимодействия в рамках Евроазиатского экономического союза и опираясь на поддержку России, руководство города Ош и его трудолюбивые жители успешно осуществят все намеченное. Россия, твердо намеренная впредь оказывать всю необходимую помощь братскому Кыргызстану для обеспечения стабильного и долговременного развития страны и ее региона. Дорогие друзья, в этот праздничный день обращаюсь ко всем ашанам с пожеланием здоровья, благополучия, стабильности и мира, а руководству города во главе с Айтмаматом Тентибаевичем желаю новых достижений, успешного осуществления всех замыслов и начинаний по развитию южной столицы на благо ее жителей. С праздником, дорогие друзья! Құттықтау үшін сөз Қытай ел республикасының Ош шарындағы башқы консулы Сон Ли Сюн мырзаға беріледі. Уважаемый мэр города Ош, господин Кадырбаев, уважаемый губернатор Русской области, уважаемые жители города Ош, дорогие друзья, поздравляем вас с Днем города. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и большое счастья в семье. Сейчас разрешите мне вручить господину Кадырбаеву ключ. Толгон куттейле ушул жерде
Ülkemi uç değil. Gerilip жатқан бұлтонun bir gücü kadem buğra ken, buğra doğ desek tuğra ken. Белекелі төрерген, çamınğanı buğraday, atırılgan dayrаны, ақ buğra desek tuğraday. Kandı kızarıp, kulçaday gözü kızarıp, şiirarın çapçın kondoy, kulağının borumu, kız dostu suğun kondoy, günü tünü 40 günde çavulgan etti er adam, köngülü ösüp öngen deyre, tulpardı kalgıdavına tulpardı, davardın kulüpleri. Urmatlı töreler, sizlerin urmatlı bilen bilge, davan argımanlarından altında almaşığını ötünen. Kasiyeti olup hoş, seni her gana ürününün, bir gana aymağı, çankan göz bolsa, buğra doğanın karegi. Hoştun buğra toğsun, ak buğra susun, özdün karegindey taza saktı. Uşul жерде yaşagan her bir baktılur pendenin ıyık mildetidir. Azamatlar ar жерде bölündü olup, uruk kuvup, uruğa, ulutqa jirap жүрүp ne taptık? El talaşıp, yer talaşıp жүрүp ne muratqa jettik? Gelgile, andan göre eldik namusumuzdu büyük götürüp, ata baba zololosun aliyetin ıyık saktap, öz tündüğümüzdün altında baş biriktireli, egemen el atalım, erteki urpaklardın baktısına yol açalı. Adil, ak kızmatımızdı, adamdık tarzımızdı, ırız kılığı elimizden ıntımağına, birimdigine cumuşaylı. Они надписи была я точка. Bunu onu tartıp koysan bunu onu Siz ensegen, elcikdegen, azgırlan külkümüz görerkele hetken. Maşalın sözümüzdür, görgüm gelesi
Meni uğup durgular kızlar, eteler. Kızlar, iki çoğultuka komanda priz var. Komandanın adı kim? Adını ayttılar. Ha? Borsoq. Çak. Borsoq bilen çak tavaşmatı. Hop, alacağız. Çak, borsoq. Kaç. Ondan solda başlarsan soldan olmadı. Çıkma dur. Nocak ona balan koşuyor. Bakalım geçecek. Yok denesi deputat Gümüş medallı yaşlar arasında dünya çempiyonatında
урматтуу мекендештер, кадырлуу меймандар, бүгүн кут дарыган Ордолу Ош жергеси атына жараша заты бар, ар намыстуу ак эмгеги, кичи бейилдиги, мейман достугу менен аты алыска таанылган шаардыктар өзүнүн сүйүктүү шаарынын күнүн салтанаттуу белгилеп олтурушат. Ошондуктан баарынан мурда сиздерди, урматтуу мекендештер, сиздер аркылуу шаарыбыздын элин Ош шаарынын күнү менен куттуктап, бекем ден соолук, узун өмүр жана майрамдык маанай каалап кетүүгө уруксат этиңиздер.